Faatalo fatu tala foala Radio Samoa i lenei taeao malo le soifua manuia o tala o lenei foʻi asolua. E ono sfun ma le 5 Faaleaoga faaleagaina i Westport mai lolonga ua pipiʻi ai nei le steka lanu mumu po o fale nei ua lē toe saoga lē mumu aiga e nonofo ai. Mai suesuega le vaega o faalavalai faafua seʻi a le West Coast ua faailoa mai ai tusa ma le 20% o le silia ma le 2 afe fale ua faaleagaina. Ai mai le pule o Buller, Jamie Clan, e o atu i le toa se lau i latou e o mai lava na polo o faamautu pea i fale ua tapena i le malo. E se mai i asiasinga i fale ua faaleagaina, o lea ua faatū le fale o lo ua tāua le one-stop shop i le fale tifanga le NBS i Westport, mo le community e anga i ai. I auaunaga ma fesoasoani mai le malo tauala mai i ana matagaluega ma faalapotopotoga mo fesoasoani tautupe, mo mea ola, mea ai faapea fale o se taimi o le vaiaso nei ua fuafua e tatala i le hub mo le community e anga i tasi i ai. Ua faaleaogaina uma appointments o tui o le koviti na fuafua mo le vaiaso lenei a Westport, a o siaki faatulaga mo le vaaiga o le fomaʻi ua toe tuu matuitua. Ua toe Faaopoopo aso le taofia le tumau o le feoai saoloto i le vao Niu Sila ma Victoria i Ausitalia. O le whaiunga le alamtagaluega o le soifua malōlōina a Niu Sila i le mai asau o tālana nafi o le vaavaai e toe Faaopoopo le umi o tapo le stete i le mai a faamaoni o le 13 cases i lana community. E le o manino le umi lea ua toe Faaopoopo ai aso o tapo Victoria, pautala ia na sau e faatoʻailoa i le so. Peita el whaiunga a Niu Sila ua sauanapo ua whaia o se tāpenanga e whaia ma le whaaitete. O le aso atae au e tusa matalantu ina mai ana po e le soifua malōlōina a Niu Sila o le ato e ilo ai le feoai saoloto e le ngata o leo mai Victoria ai whaapea New South Wales. E se mai ia stete o leo fwoi ua mata i tu e Niu Sila i le tu i sauti o Ausitalia le nata ua mai ana nafi le case whaamaonia i lana community. Ua taunuu le isi uta tele o tui o le COVID a Niu Sila ma le Pfizer. Tolu se lau fitu se fulu afe, tui o le isi uta tele le ana taunuu i le aso sa, e tu sa masaunoanga le minstal COVID Chris Hipkins. O le lua vai aso tālu ai, na sa wai le isi uta e se lau 5 se fulu afe. Ma o uta umanei, na Vave o na taunuu fua i aso na atofaina. Tālu mai le whaiunga o me, o le tele lava o tui e whaia i le vai aso, o le vale i le se lau afe, ma le se lau 2 se fulu afe. Mana fua le tui na iai lea taimi. Peitai, o le toe taunuu o nei uta te tele, ua sa wai ma fuafuanga le malo o le asi itia ia whainu mera i le vao le masina le neo Julai, ma le masina fou. Ua whaaftai ai le minstai lātou na ngā lulu e malo si le tau Fetuunaiga o le uta ia Vave o na taunuu mai, e ala i le whainga malanga tu usa o mai Singapore, whaapea le taunuu ai le malai vale le whaavao malo i au kilani. Na Vave o na alu le tu whaitu ai pūlenga whaitu malo fale mai na ua taunuu, pei ona whaasoa ai le 15 no fuanga i le aso sa, ai se lau ma le whai si no fuanga na whaato au o i le tu whana nafi. Ua whetau i le taunuu o le nei uta tele, ma fuafuanga wa tapena e whaia tui o le 15 afe o au kilani saute whaapitoa mo le una i o tangata Maori Pasifika i le whaai unga o le vai aso fou. Ua Faaleaoga solo tetee e a fōma i tausimai i le mai a faamaliaina i le ofo, ua tuuina atu nei i ai. O le masina tālu ai na savavali e sei tausimai mai a lātou ngā luenga, ona o le le fiafia i le le faamaliaina o kone karate na mali lia i ai, mana umalea ai toi taawisi solo tetee e tolu mo le masina le neo Julai, au kuso faapea se tema. Peita ai le mai atala noa o le faalapotopotonga o tausimai ma pūlenga o fale mai whaitu malo, wa sawai nei le isi o fofou, ma ua mali lia ai ma le uni e Faaleaoga solo tetee na fuafua mo le aso tofi, ma le aso wharaile o le vai aso fou. O le ofo watu ina mai, e o atu i le wha se lau ma le 4 miliona tāla lea maalienga mo le 2.5 masina, e se mai le nei ofo whaapea tala noanga o tutongi tutusa o loo faaauau. O whailoa le minsta o le soifua malōlōina Andrew Little o loo sauai fo i ma le toi ilo o le whai numero fo ma i ngā lulue, e ala i isi awanoa whai ngā luenga. O nei whai unga uma ufafola mai, o loo ilo i tutonu le se fulu aso e sui, ai ele i sai ni aloa ia. Tala whaaiu, ua whailo mai le mālole māua o whaamaumaunga o so whainga Saina, whaasanga-sanga mai i a Niu Sila e alai cyber attacks, o so whainga nei a Faaleaoga i nai masini kompiuta ma tekonolosi faaneionapo. Saunole Minister Andrew Little o lewa māua i suesuega se tasi o faalapotopotonga i fafu. Le tau mawhai mai o le vaenga le Advanced Persistent Threat Fa se fulu i a Niu Sila,
ma o lea vaenga o loo faatupe e le malo Saina. I saunoanga le minster e le na o Niu Sila le atunuu ua afua I whainga nei a Saina, ma ua faamaunia fo'i o le vaenga lea na osofaia ma faaleagaina nisi o tūlanga taufeso o tainga a Niu Sila I le amatanga o le tausanga nei. O le aso fo'i nafi na tuua I ai e Peritania ma na paanga kulupu nei o loo faatupe le malo o Saina I le osofaia o service lea na afia I le silia ma le kuata miliona. I tutonu lava I o Niu Sila, o le ua saule la patainga e sanga faamautu a wala uma e pui ai le teu malu o faamaumaunga faaaugai tekonolosi faaneionapo, ma o nei la patainga e le ngata I faalapotopotonga a o tangata taʻitoʻatasi. E o atu le tolu se 10% o osofainga faasangasanga mai I masini kompiuta ma tekonolosi I tutonu Niu Sila e fesootaʻi le I kulupu ese o loo tū mai ai Saina I tua. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei taeao.